The Edu so no give us Herbal Center ba ya wade dura omoba eja nuro na wadwa maso no oni abedi hu nkomo se bia ni pedua no mo fa ba bia techema no ohun adukura obeto anom etumi asiesie ni pedua no be me na me mo akwa be baba chonjo so se bibia boko nyame adom sa apart from the SC so man die ato man ye won kwan die ni adana se Dr. Kwabin so ye no ho ye Adom ba ye hwenu wadwa maso Ebushana pe ma memfa nchi akase emfa ma we biara be bia wo hweme na wo san etimi edifi give us Herbal Center eneja ena no pe ye san enemu ehia eja be pe enu papa ede aboa ya nipedua no ma na etumi ejina bra na no me the give us cool capsules and afa give us p capsules ena etumi ede aba e ba cho be biara wo timi ana pe a wo hweme na wo ye bema ana asa wo ye oba na ayemtim Aya wo hawo ayemtim aya wo dadwen me pa cho we dra no pe wo hia aya give us cool capsules and afa give us p capsules enti wo koto a say ya na abeto no ni mienu say wo to cool no ani p no e de ka say ye ka ayemtim a obega so ayemtim de me na medi maduane me na mede me ho me na me nam na de emfa me ho da bi efa ho Nipedua akwa no ne edikan ekwan efa so ese tumi ye adwuma no eyade a ntumi ye adwuma sa ne etosumie no wo ye oba na wo ho no mo a eno na abon so oba bi beka so na me de mi ni atenka na me de mi mfile hwe ne apotoka so mbra ne beka sa ye frigidity no eno bon se ne dofo na akodonkwa na se ne twotwomotwo be na ene na se wo san mo ani a wo hwe ne ni na Gen Z for na aba no so me I can keep it for 3 days I can keep it for 1 week but man no enya wanije man dwin se wanya de fefe bia wo ye ade achia no pe bia no a ese utumi ma ne den ebesen na ese se no eye fi aka ni pedua no ni pedua ni hia etime pacho obi bia yemtime oso se oye bema na oye oba na wotu ana mo anye ye ne ene anope dra me kanfo dia money give us cool capsules and afa give us p capsules eno na nchen bema etumi ma omro yo ewo mpemu eba emma sebi obema nso no obonse fon na efon na dwodwoa na edwodwo eza se kokoba ne sa na intini ni unipedua no ekwa efa so ese ye dwuma ye no obeka se na ahye ne so anasa ato ape eno na nchen ayemtim oso a eno na bonse etoda wo kasa ni pemu no eya na ayeden etumi ede amaw wo kasa na kasa ho etumi ayeden enya ade a obetumi ade akasa ewo ni pemu ekokoba ne sana na nipa ebre na do nyina wo kasa na ho sa twetwa wano se ya na babi awo na amanfo ka asempampan bo ne bi efiro no ba na de bi akasa ho aye woden eno na wo kyerɛkyerɛ mu kyerɛ nkrofo a wo so we na ekuro na ba wutirim ena uti kwa nkra ne ho mepacho se na Nyankopon bo nipedua no uti kwa nkra ne won bibie ni ho bakwa ti no bakwa dani ekuro a ebewu na ede sampampan bo ne ye de etumi de aba eya yemtim ede ye kokoba de sa etime pacho edura na no pa wo hia give us cool capsules and afa give us p capsules bo modern akopebi ewo herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop any baby e ton oduro man ka ne mu bia de ena no pay bo modern akopebi ni awonti ase e bia manuguso amerika se ya baba so be penchire mu wo be so ni e be din komo a numbers no na wo TV screen no e 0543 22 24 70 0543 22 24 70 e ba cho wetumi afre na wo ni give us Herbal Center edin komo e de afa yen give us cool capsules and afa give us p capsules no eho eno na nchen obonsa na nsen obi e complaini ena misisio ena mitena se na mebre mi gina ho na mebre ena misisi eye me ya emu wi me dwe me pa cho sisi yare mu hobia eye give us cool capsules and afa give us p capsules eno na nchen hemorrhoids a ye ka koko ene amama ya ye ken ya ebre ne do nyina no na achi nipedua no ede aboso no se koko ni amama ewo nipedua no so a ede nsunsu anso dodo na no na ede ba koko ni amama nso de ewo nipedua akwa ne baby bia ne de ede ba obi de o ha wo nani de bia no ne sada nani wo be posa sa na nani pru so se che obi de o ha wo ni minimu de bia no wo kwam wo bon so wo nkrofo ma na ohun kra ye de amanfo ehi
obi nso de ho ya wona so ene agi se wanya bibi ofam na odi say ya me pa cho bomode na kope give us cool capsules and have give us pea capsules and na no pe na nonom eno na betumi aboa ma me no e ka se koko ni amama agi ni pedua de aboso ni nyina ya ye kan bema ebe kwakọ wie kire eye mre oyew e wo mpamu ene de bebre eno na bawo so wako nsie ni odi boss a jo na wo na wo se no na ye bi so ase enti kwam ye ni outumi se sie ya ho aba e pa cho bomode na kope give us cool capsules give us pea capsules bema no nom ne tutu koko ni amama ya se tutu eye wa yam tim na se we enya aphrodisiac akọ no so na 1 hour 30 minutes make that be num ne tu sa yare na se na betumi aboa ema nipadua na etumi aye adwuma san se nipadua na wo ho nom no ani sebi ye mema na eye ntini na ntini no so eye moja na ye afemu enti nia eni hu no eno na eka kira adwen no na adwen na aka kira akoma na akoma na aka ye se na fa moja pompe efa akọ ase ho no na asore na atumi aye adwuma de ama enti se ntini no musisi a ebe den ena moja na ede etumi aba moja na ntumi ndi afurusane enti se ne yese etumi ekọ no kakra bi na aka wase ono mo eno na ye ya asese ya na ese ho asa no na wokọ e ba cho kope dupa na fa siese ni pedua no fa di efini nkike bi e woni pedua no mo eno na ye give us cold capsules ena afa give us pea capsules ena mu nuane ahodo ye di eno na ya na ekofa we nyina na ede ba edumade ahodo ye etaye ene ye ekofa we di ba enti unya give us cool capsules and have a give us pea capsules and opeya ebetumi aboa ma ukoko ni wa maman a bema ewo so oba ewo so ayem tima agi ni pedua de aboso no ebetumi aboa ma ni pedua no etumi enya hoden na ebre na edo nyina no etumi aye dwuma se na ete ne awonte ase ne ebro wa adwene onte ase so ne awo penchiremu a chen we a me de ama wo no eye 0543 22 24 70 0543 22 2470 me ba cho frɛ now we need give us Herbal Center enim komo enanope wo call Herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop baby aton oduro man ka ne mu bia ne anope ya me ba cho benya ye dupe bia wo hono mo na watumi ato na bibia atumi akonkan ewo ni pedua no mo atumi de ama we give us Herbal mixture give us Herbal mixture eno mpo de men twense yare ne nche wansa udidi awonom oda wo sori koba no fane se wa no de anopa upe wedidi ewie upe bibi de ato anumu anase upe bibi anum aguso a mane nye give us Herbal mixture esa se we no boa ma nipadua no enkwama na wo nipadua ma tumi ahye mo kena na de bia wo company ena maye mre wo sori ya ena maye hojo wo sori ya ena maye boho be pa cho ni nyina no ano betumi atwa give us Herbal mixture give us antontom da ho eno na akọ Herbal shop wo pharmaceutical shop wo licensed chemical shop ene be eton aduro bia na eno na Ghana fo ede ama no enam adwuma pa ene adwuma so ede edidi ma omunti bo modina akọpa bi oni wo mmofra ene wo ma enkolo mu ndi vinhye dumienu ekọ no wo mu ni wo kwan so mu enom na mo di vinhye dumienu ekọ de wo mu kwan so wo mu no give us Herbal mixture give us antontom da ho no bi eno na betumi aboa enti obi a otai complain de bia ena maye mre ena nipedua no ena maye boho ena nipedua no me pacho edro we ana here give us Herbal mixture give us antontom da ho eno na nchen ya reba akọ na eto atese a eda ya no a obi bia eka eye malaria etridi malaria me pacho bomodin na kope give us Herbal mixture na se na ewie musa kra yi se na nsu ye ya bomodin na kope give us Herbal mixture bi na no netu eye malaria any fever ase kra na ebre na edo nyina no nipedua no entumi ngina bra na enfama ede na enkonkan na adron na ebre nyina no so no wotumi akọ onwuma eni niam ahodo a oye no man kanem edro yu ko Herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop baby eton edro man kanem bia na me pa cho obenya givers ye nupa ne bi na watumi akọ na bibia no etumi akonkan etumi ede amawo enye na ewo Herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop eni bibia eton aduro bia no me pa cho betumi enya givers Herbal mixture ibi givers antontom da ho no na watumi akọ na wanom na nipedua no etumi agina brane ni awonte ase eye 0543 22 24 70 0543 22 24
70 oni ebusua enkonkoto jebi wo fie jebi wo office wo bag mo wo ka ode kwa adwuma ma bi ndemu na yare no ma ne homene so a epacho wetumi anom na ne pedua no enya hoden tada se papa give us Herbal center na yete wo no enka no fa number no ne frɛ and sometimes e bi a wo frɛ na adwuma so kra bi wo aha na se odo ho agimo ma min koso na men kai wo se Design and Technology Institute admission no koso 2025-2026 admission no koso nti unimobia nsanu nyuma no ne ade no ya ade a leja so do ho ahyemu ebi wo mo kire precision welding, fabrication, design innovation graphic design, sound engineering, animation, photography and entrepreneurship nti chumike ne fa ho hyem o abayo bi abemu bi a hu se o ya ade wo sa ade no fa ne ko no mo man santete no nya ne certificate be bia adwuma opportunity no wanyen a won wonso betimi de abo no ho bra 054169 3534 0541693534 na nchemu bia no onsa entumi enka yemkomra na yeba yebetwaso